na trećem državnom prvenstvu. Jeste spremni? Jeste spremni? Dakle, na ovome papiru nalaze se najbolji od najboljih što se raspira a svi će oni, naravno zavisni od broju bodova, doći na našu pozornicu i vi ćete sve vidjeti ko je to bio najbolji Hrvat u roštiljanju. To je bio peti, četvrti, treći, drugi, prvi i tako dalje. Krećemo mi stoja od petoga mjesta. Ekipa koja je osvojila 402 boda. I sad se čeka doma svoja. Dobit će toliko poklona da će jedna do doma doći, ali to nam uopće ne smeta. Gospodine Kristi ne pomažu, pustite Branka Okirovića, ja tu samo ličem rezultate. Naš Branko će mi se sada pridružiti na sceni i pomoći će mi proglasiti tko to najbolje u Hrvata radi sve ono što je danas bio zadatak, a zadatak nije bio lagan uz našeg Branka. U žiriju je bila baterica iz Gradskog HR-a, potom gospodin Damir Pavljanić iz kao urednik Ića i Pića i doktorica Marina Krpan kao nutricionistinja. Branko, vi ste bili predsjednik žirija, red je da kažete kakvi su bili dečki tu danas. Bili su dobri, moram reći da je jedna ekipa ipak malo jeste bodovima, ipak počela. Hoćemo vidjeti na podlučenju, nećemo reći na koji, ima čestitam, zapravo čestitam svima. Ipak nisu me slušali, bilo je meso, pogotovo da tipak steka malo prepečeno. Nije bilo onako kako treba, u 60%